Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Febrianti, nomor urut 31 dari kelas 8A1. Hari ini saya akan membuat dialog mengenai penggunaan kata sinonim, antonim, dan homonim. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Aga kareba tumbo. Kareba madecengmo. Loki gare lokari Makassar. Ye, lo kalau tapi nama betuban na toku. Jadi magani pele. Sapa ka bengkle macale pole ko ye. Tega kiwe tu. Engkau ka riset na bang bani ye. Mabela tu, engkau bisa pa bengkle tapi macawiri perapatan na ron sa kiungan si bawas tengo tampone. Oh, ternyata riset na pengadilan agama eh. Cocok nih, ya na tu. Oh iya, bengkel agasan na. Bengkel sejahtera. Oh iya, wisan nih. Engkau nomor HP na wala, wadi matuale na lokay ki na para kay bano tota. Loki. Iya, sasa ni pala ko mapagato. Ala, kapla nomor HP na. Engkau kiringat ki nomor HP na. Tayita ni sige. Oh iya, terima kasih banyak. Dena tuh masih lada. Iya, sama-sama. Pidaka pale kong keniro pak bengkele edi. Iya, mato piu pidaki kong kani. Engkani pak bengkele Putri. Iya, napi engka. Oh iya, pura ni pale dolo di pak engka ulolok kay. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.